beaucoup d'infrastructures. BK Arena, Kigali City Tower, le stade Maholo, le centre de convention, et tout, et beaucoup d'infrastructures. Infrastructure. Infrastructure c'est ibikorwa remezo. Tumeze neza twatembere twagize date na Danizo ya Danje. Mudukurikire kuri Danizo TV na Marita TV yawe ntabonye. C'est une personne. Le pays domine. Mon pays mais le belle feuille. Beaucoup d'infrastructures. BK Arena, Kigali City Tower, le stade Maholo, le centre de convention, et tout, et beaucoup d'infrastructures. Infrastructure, c'est ibikorwa remezo. C'est infrastructure dans l'anglais. Le français c'est ici. Le français c'est ici. Danizo il est francophonie. Je ne suis pas le francophonie. Tu es anglophonie ou bien anglophonie. Je suis swahiliphone. La personne qui parle avec Kiswahili on l'appelle comment? C'est qui est Swahili? Swahili, l'ugandaphone et anglophone. Mais le français, je ne suis pas connu beaucoup. Ok, mais tu as essayé. Mais petit à petit, oui, je connais. Ça va aller. Pole pole ndio mwindo. Wanasema pole pole ndio mwindo na matunda iko mbele. Ni biki? Nese kambabaze. Uri kunyumva se basi ko numva babaye nakusikia sasa nakwambia pole pole ndio mwindo. Slow by slow niko rugendo. Nese ikamubaze. Acha ni muombe. Nyine twebwe nabo turuganira. Wewe. Sasa mzungumuzie na lugha. Mimi na shoferi tunazungumzia Kiswahili na Luzungu. Wewe unazungumzia Kinyarwanda na Kinyarwanda simjui. Na Kinyarwanda simjui Kinyarwanda cha kweli. Unasema kushusha hapana. Unasema ndalijaga hapana. Yani ja. Hapo ndalijaga. Baravuga ngo njani njya. Reka nawe naguri kubivuga neza. Yo. Nanda leo ndikuja. So beautiful. Wambaye dukweto duhenze reka. Jeno ko cyo tutabona ishinza. Ari kuzibona se. Wabonye na bafite ingeso yo kukamera ntibamo. Wanda reka mpamagara umuntu mwana buretse batabona ko teknoloji magana. Tekino se nini? Ni muri cyenda y'umunani. Dari imyaka ine. Kalau nanti
Ibi bisa nkani? agafi kamwe vitamine yako bayini yihe Oya ni za kizunguranyi. Iyi ni menya nini Dani orenze muri essence orugiye guhera muri essence Imeze mu essentiel yari tuniganye nkari. Sakena kuja na nini? Kuri wa mama genzi yitwa. Yo fiko wayi hasi. Ubu munsi muri izo muri toilette nashize phone wani guta nayitiye yabikusha. Ikagwa muri toilette nasema. Ni sawa. Ni bukyute. Cyakora ikintu yinjira mu mujyi. Wewe utufotore? ese mo ndabashyira muri video Wewe dufotore. Dufotore wari ugafotora mu. Dufotoze na telefone. Oya dufotoze kamera za editing. we murafata amafoto njye ni video video ni nk'ifoto no video ni nk'ifoto wala nese ndaye ngize ko nese ndaniza bajya kujya gata yifoto Atei. fresh Okay. Danizo ntabwo Danizo ni umwana wacu ningiri gufata. Hi guys, meze mute. Turi hano ni kuri Shike. Tumeze neza, twatembere, twagize date na Danizo ya danje. Mudukurikire kuri Danizo TV na Marita TV. Yawe ntabwo